Karbi Longri Labor Union hatumpen Kalitang Orivel timong aphan kachiki modun. All India Karbi Students Union Eksu Difu Regional Committee Kisengpon. Kalitang Orivel timong aphan chiki modun pen manja hithi inkirдun et. Ahok he service kit pen inod bang hiniatum raikom saikiari deng kachingna. Birta ke lang rado anaphan kardom pajelo kardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju itha birtang tonpen. Nijang Karbi Long pen Meghalaya ahoy tapadarong amikar Kalitang Orivel timung longri longpat kaching hon pen kedamtang prinipai sirkeparni aduya hoya longli kacerai kom duna jok langpang apachumanga tumpen kaceteng kenghot Kalitang Orivel timung apran damjulo. Longri longpat kacerai kom dun pen apran kedamjui Kalitang Orivel timung akarjong jomrong mi kapadu dun long japhan Karbi Long Labor Union atumpen Prinipai kriisi arni dipu hai i long prakalong milur kaipong si kachiki modun. Bangso long party dhorom songalam chipu pepin pen ning sivet pen longri longpat kacerai kom dun japhan akenang sor. Lason si Kalitang Orivel timung apran kedam nangta longri kaching hona joklo. La sila puso na nok biaphan Karbi radatum an kachiki mo pen akarjong jomrong mi kapadudun longber japhan hirjumi ke hang piki akenang sot. Karbi Long Labor Union atumta chongda det pusitami kei longri aparman arjab dun thipji pusi Karbi Long Labor Union atumpen pachinipon. Handun lo penatumi ana bang ke alang li phan bang apran ke NG aphan Ireland pe mi si alang li phan apran tamne armud delo sipini neli tumta ning idu ajoini si neli tumta Karbi Long Labor Union Central Committee pe neli tumta alam sowe da por sitame chingrum pen sitame alang li phan Kalitang Orivel timung alang li phan ka chikumudu gi a program si neli tum en pondo se alang li ini ke litum theglong lo alang li ke labang so pirthe pen awe tang lo pen alang li inut apran chipi det pen Karbi Long la le ki jok wan pulotang te lata ki misen alang setame alang li ke pini lo pen ap ke kumarli ponde lapusi chomanga khe tum matha krang krang pen lapuson si litum Karbi khe phan apran angkar mutji along le phelang nang ki thilabji lapuson lok si kam ge khle lake Karbi khe tum ta dojoy jete jima pusi matha ni tum ta dojoy je ni tum ta chongda choda song pusitami a union pusitami ni tum ta beng sitami ka konglong ye tum laposi non ini ani Karbi Long labang so ke pang samji apha komat si claim jila labang so ka pini nangli neli le claim clay pulodang te labang so Karbi Long along le kacerai kom makam bang ta claim bang avelu lapen ili tum jong si do clip pulodang te bang akhe bang angrop nang long bom jase met jo ili tum MP ta do MLA ta do CM EM do tapos sila CM EM tum phan stame nili tum bang ke alang li tum phan ka chuning ri lo khe alam pa pathe aret nang ni lo long ri alam long le phelang alam lake ili tum kaiki da chipu verlo inchi siwe tame along le bang phan ke plak thelu pusi li tum ning je ver warlo tang te labang so along le pen jok si pini ani alang li Kalitang Orivel timung ke apran dam inang lo tang te kewang yulang ani ke thi thelo ma lason apran en bang veloma ile tum ipran dam nang niloma labang so along le phelang pen ajo na si ile tum khe ta ching honai longri longpa ta ching honai ile tum along le phelang ke thepi gali 10,000 434 square kilometer anwe lasi thepi ilitum chitin ko labang so along leke bang aphan ke plak ponji aphan ke ilitum ke jakkong masi jakkong mane labang ke ilitum bang ke ning masi matha na ni ning pok masi lake ilitum isu phan ke bang jilang arni next generation owe phan stamli ilitum bang ke labang ke akinang sodlo ni tum ki puji lahan lo nang ni tum ning chipa binang ne nang ni tum aphi Karbi khai do tikla nang ni tum aphi dolang bena ka chi song bang ke ington nang ni na pen labang so along le phelang bang ke ili tum cherai kom vet long nang ni pusi neli Karbi Long
Labor Union Advisor Pito Tiso ahin pensitame Karbi Akhedo ana pensitame Chuningri lo Karlitang Orivel timong apapapuna vipin pen longri longpat kacerai komdun pen apran dam nang lo. Lasikhai longri pharman pen apran ke dam nang anok biaphan ningduk cepaklang dun pen cikimodun si priniphai kri si arni manja hithi ingkirdun et. Karlitang Orivel timong apapapuna vipin pen otlang no chumangatum apran karmudet aphan nep ingnang ponsi sodak kakang sai pivek nang jipusi KSA manjaru lapen ki KSU atum sodak pen ke hangpon. Manja pen sarlong kibi Karbi Longri Abirta. Si kecai sia ba kelalo di posisi itu pilih dikit pula dikit lang kok maplo te si kedamtang aku midik lo itu akorte timung sangho ke hai longri kecerai kom ajoy ne pedal apran damlang jui lo si pipo selang li apran damlang jui mapu te alang li la bangke longri kecing hona joy ne lo si litun pilih manjahi thi penceng lo la pen okar benglon ke ithi tula tingkir lap son si theklong lo si litun pinya ni sia phan bang alang li atar jong chomrong me padudun long pame ji song to mahin den kachun ni kang tu bang gelalo ini tum border isu bang gela ke pinidet pugali atumi det pugali mentune penda pusi dambong bangbom ani bang dah dak kacit hapen ke cenglok kacit chok kacit hengmen ke cenglok border bang ke non lagna bang meghloi laga tumi dikhet si dosan घटना lo ke damtanga por tame laga ani bang se घटना bomlo peli tum langdam sinang non pu dimapur ke dai kuno dala son thak lo si tum council atum phan ke chung ni kang tung bang la lo adu ya hoy alam ki aku thak bang nang tum prap jin pen nang tum la bang so permanent solution bang nang tum mohok penon ulai no mane kachi song ajone pe nu bag apran dam jui pude antun bene compensation people 5 lakh 10 lakh lale solution kali me tum bana solution ke nang ye bang ke non mat ke longpat adu ya hoy bang ke tum permanent solution bang sinang ko rasi chuniri le thok lo council kachari ni to achip kubera mo ha khai ban dang li lot ke din ang bong abang so am ki dosai pa thak nang li tum la border issue bang nang tum permanent solution le igno nang tum jak kong do long nang li সামনে হলে বর্ডার চিনি এজন কারণ আপনি ভিডিও সেইটো প্রাণ দিবলগীয়া হ'ল কিন্তু প্ৰথমতে আমি এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ভাবোঁ ইটছ ভেৰি আনফৰ্চুনেট আৰু ঘটনাটো তদন্ত হ'ব লাগে কাৰ ভুল কাৰ কি হয় সেইটো সফল হ'ব লাগে আৰু চৰকাৰতো প্ৰশ্ন আহে কাৰণ এতিয়া মানুহৰ ওপৰত সন্দেহ যে কাৰ্বি আংলঙৰ সঁচাকৈ 10,434 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আছেনে নাই এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ মনৰ এইটো প্ৰশ্নটো আহি আছে কাৰণ বৰ্ডাৰৰ নামত বা মাটি নামত যিখিনি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লাগে সেইটো চব সময়ে আমি দেখিছোঁ নাগালেণ্ড আসাম বৰ্ডাৰে হওক বা আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰতে হওক মানে সাধাৰণ মানুহে এইটো প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লগা হয় সেইটো কাৰণে এইটোৱে আমি ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে বহুত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্ট আৰু লগত আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল লৈ এটা ফাইনেল সলিউশ্যনত আহক আৰু বৰ্ডাৰ ডিমাৰ্কেশ্যন কৰক যাতে ভৱিষ্যতে এটা ঘটনা নহয় আৰু যিজন মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱালে এই ফেমিলিক আমি সদায় আমি কণ্ডোলেঞ্চ দিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ আমি ছাপৰ্ট কৰোঁ ষ্টেণ্ড চলিডাৰিটি কৰোঁ আমি তেখেতৰ লগত আৰু তেখেতৰ আত্মসহায়ক শান্তিৰে থাকক সেইটোৱে আৰু আজি কেছে হওক ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট হওক এই ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজি মানজাতেও হ'ল বিষয়টো আমি একেলগে আজি এদিনৰ কাৰণে পোৱা Ansuse All India Karbi Students Union Exo Song Jakong Kachepang Tang Japhanpura Peace Unity and Development ATP NPEN Formation of the Fu Regional Committee Kisengpon. Long live! AIKSU long live! Long live! Long live! Student Unity long live! Long live! Long live! Student Unity long live! Long live! Long live! People struggle long live! Long live! Long live! People struggle long live! Long live! Long live!
Lasonsi priacheklo ni phai kriisi bhomti arni ada porphai kriisi aporpen diphu taralangso singmerjeng holalong All India Karbi Students Union exu asong amiphu Esterson tisu lapen chunbang mensing teron pen meijep hemphu ponsi diphu regional committee kachari pon jiaphan meiphu rangsina rongpi chunbang sardili be lapen ke kaduka be bang inkoira phoso se atuma phan arpu pekpon pen Diphu Regional Committee Sengpon. Mayelong Aluhiaman Ben KCS Tiripia May Ben Literature Secretary Daniel B. Hills Tribal League Chairman Sai Sing Rongpi KCS Nilip Hawar Mayamaipu Sujit Timungatum Chetong Nungsi Mesen Ben Aixu Difu Regional Committee Keseng Mesen Ben Pachunpon. Oct.11 ni pinitum Orange Karbi Student Union asong mate pinitum Difu Regional Committee Kepang ni mate pinitum labang sorni arpu kuche peka maila manatum nilitum ini ada Orange Karbi Student Union along Difu Regional Committee along amai pu nilipansi ninga wai polo lapenan part intum chun bang mate General Secretary akahai besang ho pansi ini wai polo rasini tum da kenangji an arpu an chenitum chok wet pansi ini kadok awe mas chebak polo kasi kebang jila abang so song pen declare nang ya sai am bang nitum Central Committee pen nang gethana tang nitum kadok awe sai stam claim pon do ke thak nang ji pen chenglok la penon e prang long ko pc claim nang ji lama sa me bidi surita nang pi te kang lo pen ni tum pini body formation bang di regional committee ke senglong pa melo chun long pa melo nile tum penang an alam chingki chethan chi mumsi ladala di regional committee amai phuke rangsina rong pi phansini tum pekpon lo la pen chun bang bang ke sarduli be aphansini tum pi pon lo la pen pang inkora priya bang phu aphani tum la office bearers long thapon lo asi pini bang ke la di regional committee bang pini ban ke do thepo la ke ningkan hinia pharma pining 2025 to 2027 an ke alang tum si dopo la pen alang le tum pan kipi geographical location na sondo dolo dak la dipu lumbajong pen ha bokulia an galang dum hasi kelang ponji pan tum adim pipono la sila anang kang lombang ke alang tum mensi pini awareness program punon kopine activities alang dum ke deng ponji anta alang dum hasi tum pek pono la solong ke tum central committee pen kai kita ajang alang dum si ajak tum thepo la pen tum alang tum pen kai kita claim report ke bang yelang ani ke arni bangke nilip along si ni tum branch ke sengnam ji pansi tum chisik pon lo hada atum penta labang so sai pichun long paminang ji pukama tha pane tum chukidam tang ache kloni tum humri dam lo la pen penangan risoi jam long pen tum chitong lo lasi la sorni sini tum chingki ji than pon lo nami phapenar ke bang ke ni tum nilip branch seng pon po la pen la delo liputan de non la so chiklo ki jut ni phai thum ke rai sidat ke nitum education awareness program central committee pen keteng ji phonta keteng ponji phana tum sik pon ikdo laki hadli liba hawar borjan lp school hadak sinitum education awareness program teng ponik po Pini preni phai kriisi arni Bokajan Police Station ke parlo Bokajan Railway Station adungalong ahok he Sera Biscuit Homni pen inodariso raikom sai kiari deng kachingna Laso ahok he aser biscuit tinsukia pen Bokajan along anang ke Georgia phansi kevan Laso ahok he aser biscuit gram pharu isira phokep andu Laso ahok he Sera Biscuit Homni pen kachingnang chek abang phu Kiran Saha Tinsukia district asorpusi bang thekpon Laso ahok he Sera Biscuit pen kachingnang chek aphan Bokajan raikom sai khia tumpen chepari deng ponsi sayarona teng pen klempon lo Bokajan pen Rajib Son Rongpi Karbi Longri Abirta এটা গোপন সংবাদ আছিল গোপন সংবাদৰ ভিত্তিত আমি আমাৰ বিন্দাসী কলিতা থানা অফিচাৰ তেখেতক আমি নিয়োগ কৰিলোঁ আৰু তেখেতে চাৰ্চ কৰিলে এজন লোকক মানে ইয়াতে ঘূৰি থকা অৱস্থাত পালে ঘূৰি থকা অৱস্থাত তেখেতক চেক কৰাত তেখেতৰ মানি ৱালেটৰ পৰা দুটুকুৰা সোণৰ দুটা টুকুৰা ওলাইছে কিমান গ্ৰাম হ'ব তো আপোনাৰ 150 গ্ৰাম হ'ব দুটা টুকুৰাত যুৱকজন তিনিচুকীয়া তালাপৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ এতিয়া আমি তেখেতক সোধপোছ কৰিমেই
আমাৰ সন্দেহ হয় তেখেতে তিনিচুকীয়াৰ পৰাই আমাৰ বোকাজান অঞ্চলতে কিবা দিব ডুপ্লিকেট নেকি ছাৰ তেনেকুৱা যেন লাগে তথাপিতো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম ইনভেষ্টিগেশ্যনতহে আমি এইটো গম পাম ডুপ্লিকেট বজাৰ মূল্য কিবা জানে এতিয়ালৈকে এইটো গম নাপাম এতিয়াতো সোণৰ বজাৰ মূল্যটো 1 লাখৰ বহুত ওপৰত উঠি আছে 22 কেৰেটৰ কিহত লুকুৱাই আনিছিল তেখেতে এইটো পাৰ্চত লুকুৱাই আনিছিল অভিযুক্ত যুৱকজনৰ নামটো কিৰণ সাহা অকলে আহিছিল আমি তেখেতক অকলে পাইছোঁ আৰু সন্দেহ হয় বোকাজান অঞ্চলতে আৰু কোনোবা জড়িত থাকিব পাৰে কিহত আহিছিল তেখেতৰ এতিয়া আমি সন্দেহ কৰিছোঁ তেখেতে ট্ৰেইনতে আহিছিলে ট্ৰেইনত আহি ইয়াতে আমি সংবাদটো পোৱা মতে এখেতে ইয়াতে ঘূৰি আছে Bini Abirta lang si Kang Tonlo, Kardong.